Nshuti bakunzi ba Inyasi Media TV, turagarutse muri ya gahunda uyu munsi mu binyamakuru. Uyu munsi rero tariki 16 z'ukwa 9 2025 tujye kubagezaho amakuru avugwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga mu mande zose, haba muri politike, mu bukungu, mu mutekano, muri siporo, muri sinema ndetse no mu myidagaduro. Uyu munsi muri politike n'umutekano by'u Rwanda turaza kubabwira ko Perezida Kagame yagiye ari muri Qatar. Turavuga ko tarifa z'amashanyarazi ndetse no ku ngabo zo muri Mozambique. Mu mahanga aho turaza kubabwira raporo ya Loni kuri Israel. Ese Loni raporo yayo iravuga iki kuri Israel? Umubano wa DRC n'u Rwanda. Muri ayo makuru yo mu mahanga naho turakomereza tuvuga ko kuminduka muri Sudani y'Epfo, ndetse tunavuga ku gisubizo kuri Gaza. Mu bukungu bwo mu Rwanda aho turaza kubabwira ko imihindagurikire y'ubucuruzi, habayemo imihindagurikire idasanzwe. Tubabwire ku bintu bijyanye no kwihutisha iterambere ndetse no ku myuka y'ibinyabiziga. Imyuka y'ibinyabiziga ikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda. Mu mahanga ho ku bijyanye n'ubukungu turaza kubabwira isoko ry'imari. Isoko ry'imari ni irihe ku rwego mpuzamahanga. Politike y'ubucuruzi, hari politike mpuzamahanga y'ubucuruzi. Muri siporo ho mu Rwanda turavuga ku gikombe cy'isi cy'amagare. Ejo bundi vuba aha tariki 29 kigiye kuba. Turaza ko no kubabwira ibyavuye muri Sekafa. Mu mahanga ho mu bijyanye na siporo turababwira ku bakinnyi b'abagore bakina muri FIFA. Muri sinema yo mu Rwanda ho turaza kuvuga ku muco n'ubuhanzi. Mu mahanga tuvuge ku bihembo by'aba film. Ku tuntu n'utundi turaza kugenda turavuga hano mu Rwanda ni ibintu bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, ibirango by'ubuvuzi, yego, ndetse mu mahanga ho mu tuntu n'utundi turabwire imyuka y'ikimoteri, turayivugaho ko ikimoteri bimeze gute, baho byagenze bite, ndetse tuvuge no ku bintu no ku bice by'amashanyarazi, ku tuntu n'utundi. Reka rero twanzike amakuru yacu duhereye muri politike yo mu Rwanda. Politike yo mu Rwanda, Perezida nk'uko maze kubabwira Paul Kagame yageze muri Qatar nyuma y'igitero cya Israel cyagabwe muri icyo gihugu. Perezida wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yasabye u Rwanda gutanga ingabo zo kurinda Qatar. U Rwanda ibingibi rusanzwe rubikora n'urucyabana. Naho ku bijyanye n'icyemezo cy'inteko nshingamategeko, inteko nshingamategeko y'u Rwanda yamaganye icyemezo cy'inteko y'Uburayi cyo gusaba ko Ingabire Victoire afungurwa. Ivuga ko ari ukwivanga mu butabera bw'u Rwanda. U Rwanda bwateye utwatsi icyo cyemezo. Guverinoma y'u Rwanda yemeje ivugururwa rya tarifa z'amashanyarazi mu rwego rwo kwihutisha umuvuduko w'amashanyarazi mu gihugu. Ingabo muri Mozambique, General James Kabarebe, umuyobozi wungirije w'ingabo z'u Rwanda, yasuye ingabo z'u Rwanda muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. Ngira ngo murayizi, n'umwana muto ntago izina Cabo Delgado yaba atararyumva. Njye numva benshi mukunda kuryirahira. Zikaba ziri mu butumwa bwo kugarura umutekano. Bijyanye rero na politike n'umutekano byo mu mahanga ho tuvuge kuri raporo ya Loni. Komisiyo y'iperereza ya Loni UN yashize ahagaragara raporo ivuga ko Israel yakoze jenoside mu gace ka Gaza. Israel yo yahakanye iyo raporo ivuga ko ari ibinyoma n'ibihuha. Umubano wa Democratic Republic of Congo ndetse n'u Rwanda byatangiye gukora ku masezerano yo gufatanya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bafatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, raporo ya Loni yerekanye ko muri Sudani y'Epfo hari ruswa ikabije mu bya politike, igira ingaruka mbi ku buzima bw'abaturage. Umunyamabanga wa Leta ya Amerika Marco Rubio yasabye ko hagira ibyakorwa vuba kugira ngo haboneke umuti kuri Gaza nyuma yaho Israel igabye ibitero i Doha. Twerekeze mu makuru rero y'ubukungu.
duhere mu Rwanda aho ibintu byakaze. U Rwanda rwakomeje gushyira imbaraga mu kugabanya icyuho hagati y'ibyo rutumiza n'ibyo rwohereza mu mahanga. Byagabanutseho 12.5% mu gihembwe cya kabiri cya 2025. Ubukungu bw'u Rwanda bwakomeje gukura mu buryo bwa 7.8% mu gihembwe cya mbere cya 2025, ahanini bitewe n'ibikorwa mu bucuruzi, serivisi ndetse n'inganda, aho ni mu rwego rwo kwihutisha iterambere. Mu myuka rero y'ibinyabiziga, ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA, Rwanda Environment Management Authority, cyatangaje ko ibinyabiziga birenga 7,000 byasuzumwe mu rwego rwo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere. Aya makuru rero kareka tuze tuyakomereze mu mahanga, tubabwira n'ibi ngibi bigezweho. Aya makuru, isoko ry'imari. Katuvuge isoko ry'imari. Inama y'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF yemeje ko isoko ry'imari mu Suwisi rikomeje kuba ryiza, ariko inasaba ko rirushaho kwitabwaho. Politiki y'ubucuruzi. Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe African Union wemeje ko mu bihugu bigize uwo muryango, uhereye ku bwa Afurika y'Epfo, hashyirwa mu bikorwa politiki z'ubucuruzi zizafasha kugabanya umubare w'abimukira. Siporo yo mu Rwanda. Katuvuge ku gikombe cy'isi cy'amagare. U Rwanda ruzakira igikombe cy'isi cy'amagare cya UCI mu magare, UCI Road World Championships, kuva tariki ya 21 kugeza tariki ya 28 Nzeri 2029. 2025 muri uko kwezi kwa 9. Katurebe none byavuye muri Sekafa. APRFC yasoreje ku mwanya wa 3 mu mikino ya Sekafa Kagame Cup 2025. Makuru ya siporo mu mahanga ho katubabwire ko abakinnyi b'abagore FIFA yatangaje ko izongera imikino y'abakinnyi b'abagore binyuze mu gushyiraho igikombe cy'isi cy'abagore cya FIFA Women's World Cup. Katwigire muri sinema n'ubuhanzi. Mu Rwanda, umuco n'ubuhanzi, hashyizweho imishinga mishya yo gukomeza iterambere ry'umucyo n'ubuhanzi mu Rwanda. Mu mahanga, ibihembo by'abafilime. Ibihugu bya Afurika byahembye abakinnyi ba filime bo mu Rwanda. Mu tuntu n'utundi katubabwire ko mu Rwanda imihindagurikire y'ikirere, abakora ubucuruzi mu Rwanda bagiye gukora imihindagurikire mu bijyanye n'ikirere nyuma y'uko ibintu byinshi bihindutse mu kirere. Ibirango by'ubuvuzi. Mu birango by'ubuvuzi hari ibinyabiziga bigendanwa byarashizeho ibirango by'ubuvuzi bishya mu rwego rwo kugabanya imyotsi yangiza ikirere. Yego, mu mahanga turabwira ko imyuka y'ikimoteri mu bihugu bya Afurika byamaze gushyiraho imyuka y'ikimoteri mu rwego rwo kugabanya imyotsi yangiza ikirere. Bimwe mu bihugu bya Afurika byashizeho ibice by'amashanyarazi bishya mu rwego rwo kugabanya imyotsi yangiza ikirere. Njye wateguriye aya makuru kandi nkayabagezaho, uzajya unayabagezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi mu binyamakuru, muzika ari gahunda tunyuzamo amaso mu bitangazamakuru byabyo mu Rwanda n'ibyo hanze, tukababwira amakuru agezweho. Kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo video yose dushizeho buri munsi ujye uyibona mu ba mbere.